Dudon mi nu le pa ulenaw pol kan rak sun tha chiaw mo chin en fuin nan kut kan lo kai tuni thong ni kul hluan nga April ni sari zana chun Chinland Council le ZRA Kahawknak Tuah ZRA in Tusuah An Dawt ve Phapun penga SSC Vanzam bom an Thlak Ruangah Nauhak pani an thi Sagaing Khawpi a Linghnin Bomnak Thilripawl an long Salin Peng Shuibu Khua SSC ralkappawl-in An Urkang Peng kapa sa naseli kolam chu bom an rakpoi SSC Ralkap pasari an thi mayan kong vengi pu soti pol training Kainak Hmun 40mm Pukpin an kap tamua Raltlan Mi pani kate riam kai polin an vel Raltlan Mi parokin nam thon An Dawt timi Thuthang adik lau Thu Mizoram Palikin An Phuang khan khami Ralkap lakmi SSC Ralkap hlei riam thon KIA kuta an PO Ramsung Thuthang Khaikhawm Nikhaw Thuthang Linghnin Thu update le April ni ruk ni SSC zual kaubot ti pol kan run thanding kan Thuthang achem tiang in ngai sakdinga kalau som Chinland Council le ZRA Kahawknak Tuah ZRA in Tusuah an Dawt ve CNA Brigade 4 le CDF khwal ngauram Tusuah chu zarte zana khan kan than zawi tu bi sailam Tusuah kan run than ri ding Zomi Political Coordination Committee Zomi Revolutionary Army Eastern Command Truth, Justice, Freedom Headquarters Tidim, Myanmar Contact anti an email an ngan Tusuah ni thong ni kul hluan nga April ningani Pakhatnak Myanmar ram le aveng hnen ram pol Linghnin tuari run suah nak le tundinok nak na I an buai re ro la ya Chin National Front CNFT ko mi hakarin nam poli bulli mi an hau ha mi Chinland Council ralkappawl chun chui chan chu rem changa la in an mai Raltlan Mi an chang vai nak hmun asimi hakha district Chin rama ral dau zong in si se ram khel thu zong in si se ral an sun tarat Ruangah hakha Khawpi le thlan tlang Khawpi chu tan ta in zomi polikan nak hmun zomi land tidim district ti pola kan ma ziang man sim thainak nei lovin ral thuam kengin aburin an rabewasi hrek khachu India rama an thengi India le thlan tlang peng ri roti ummi CNF poli hmun pi Victoria kem khala abeu tu ziang mozat an tia thayasi apan hi nak hakha le thlan tlang si Raltlan Mi Chinland Council ralkappawl chu tonjang Khawpi I Beng siang parhang pu zaumumung asilole u thang suan mung thoi pe tlayo tar khatin kanma ZRA Eastern Command pol chu aphun phunin in dawasi thong ni kul hluan nga April ni thum nia kani khal malema hum himo in kan rak daw sal ve I ninhi sung kan ka powasi chui ka okna ka CC ralkappawl-i kem paruk kan lak sak thei pakhatnak mual koi kem pani nak zang kem pathum nak tuitum kem apali nak tonjang Khawpi I palik zung apanganak tonjang tat kung le aparuknak tonjang Khua I meetat office camp tipol ansi kan Raltlan Mi drone pani kan kha thak sak thei automatal zun kwa single barrel zun tampi ziandong tam zet le ralkap thuam thil ziang mazat kan lon sanga thei si hi tum dawok na ka CC ralkap pali chu an ral thuam thon kan kuta an POI midang pani khal nung damin kan kai chutin anja ten mi paruk chu tu hi nung damin kan kolasi kan rallam asom telin an thiding ti zum asi I mi somthum pariat tiang an thi chu tol sung mi polin an rak mu tia an rel kani lam khal mi pani in nun nak an chani pani in riam mate naw an nga kan dawok an ni nak April ni linia khan tonjang Khawpi I covid center kem khal lape dingin kan tim to ore raw nan kan Raltlan pol an din hun athat lau tuk Ruangah mo nei lau mi pi pol pho I an man Ruangah kan ma lamin ka ok kan chol san ri asi chutin kan ralkappawl chu kan kema thaten an ra thleng thlu zawasi pathum nak chuvekin halkha CNF nei mi Chinland Council ralkappawl-in kan zomi ram in rung nori hleya zomi hrin mi pi pol chu khan khramin an fial an khaw an kai an khem an pong sual khwarel hmun nuam zet asimi len nu pa I khochuan fe tu pol paisa an rak khon outpost kem to taratin mi pi vai wak le sumdong pol paisa an khon
mi pi sia le Thilripawl an mai sian nak tel lawin bomin an Puah an kai an thati asa an bing huan to in an ching lamzin zo man an khon tung zang Khua uran tum nak zang Khua in som sari Khua chu a khopumin an Urkang the hi vekin kan zomi ramsunga rap thak zetin sual an buar re rawasi chuveki ralkhang changvai dan pol tua dingin le zomi khin nam pol then thek tarati uk theiding tumta nak thon ramlengi athleng mi halkha biak nak lam pol komasimi a hlei che in Chin Baptist Churches of USA CBC USA in sumpai American dollar a million teli anrun kwat dero mi para hin nasa takin kan demasi chunakin halkha le than tlang pengi than saunak ranga mangson dingin kan fordu zoram zomi mun zomi khin nam pol ram khel thulai lamjin khi mu tu dingi rak tua mi zogam chata sungta vekin ma kan lak re ro lai asi halkha khin nam poli an mai du thu sami an tua mi Chinland constitution chu kani zoram asilole zomi mun ram le zomi mi phun khin nam pol thon an pe paro law ver asi ti hi kan tar lang du asi zomi khin nam poli kan nei sun ralkap bu asimi ZRA Eastern Command chu Myanmar ram mi pi polin musual cheu hai seu ti mi tumta nak thon Myanmar media pol nena diklau zeti puin thuthang an rak kwat thau zomi mi phuni ram khel za nak melhem cheu se ti mi tumta nak thon adik lau mi thuthang pol tua chopin thu an the dar thau hi tu isi chun ban san ver dinga kan for fial du asi ralkhang changvai nak phun kimi changvai tu ha kha ralkap CNF le an du i an tirka theidingi an vulmi khiam kai bu pol an za ten zoram munisi hin arang thaibiki suak dinga kan theiterasi an suak du lawasia chun kutsi in kan zau men lo dingi ding thluk lai rel nak theidingin atul danin ma kan ladinga si mipi hne ni si thunai nak ahung luang saumi bottom up federalism fe phungchu pakhat le pakhat karlaka Chinle dan nei te kan thun theilonga Chinland zomi len lai zo len asilo le falam len le mara len telin Myanmar rampum pia mun ram rem dai nak a theiding tia hi thu kanun so asi News and Information Department ZPCC/ZRA Eastern Command Tidim District zomi len zogam o kha ZRA Eastern Command an Tusuah avek in kanrun thana CNA Brigade 4 CDF Ruangah Tusuah khal avek in kandak Phuang dak zawan dik zawan pal zawan thiam tilam kan rel tumlo thilchang mi hi avek in kanrun Phuang so na si Chin info kan ngai dan pakhat man kan tello Thuthang pani nak phapun penga SSC Vanzamin bom athak Ruangah Nauhak pani an thi April ni simlam na ji pali le minute kulwan ni ronga khan Karen ramkul phapun peng neka khua chu SSC ralkappawl-in Vanzam thon bom voi thum an vathaki thathum mi Nauhak pakhat le kumhlei ni mi Nauhak pakhat an thi mi pani in khiam nga in pathum an siatia KNU Central chun thu an suah SSC ralkappawl-in Vanzam bom thak Ruangah thathum mi naute so khin mong len chu apuma bomin anga Ruangah athi kumhlei ni mi phun litong tanu te Nowa su pho timi chu apuma bom takin anga Ruangah athive hitluk rampi khwarel siat nak kan ton lai khala SSC ralkappawl chun civil mi that dingi Vanzam thoi bom thak an chol san ri chuang lawasi Sagaing Khawpi a Linghnin Bomnak Thilripawl Khawbawipawl-in an long April ni sari nia khan Sagaing Khawpi Linghnin Tuarpawl rang Bomnak Thilripawl an run zem lai taka santit Veng chot khong Veng lan le an ri hruai pol le khosung mi pi pol chu Bomnak Thilri chu oin an thoyo chiam chautia khosung mi pakhatin arel Bomnak run zem tu pol hin Veng lal hna an Thilripawl ap lawin an ma rauri in Linghnin Tuar mi pi pol hna direct in an zem chu Veng lal le a ri hruai polin le kan thei pi nak lawin an ma ten an thuin an tua an ti Thilripawl an walong chun Bomnak hi venglal sungkhat polin an chawnga velo ruang khala asidau pakhat tia veng sung mi pakhat chunarel hi an thilri chu ok buainak ruanga kumkul hluan khat mi nu naw pakhatin hriam ma anga kum hleiriat mi fala pakhat khal lungchi mitin atluk ruanga
si zungi zon lu tul tiangin a Salin Peng Taung Bu Khua SSC Ralkappawl-in An Urkang April niruk ni simlam na ji pali Ruangah khan Maguiram ten Salin Peng sungi Taung Bu Khua chu SSC Ralkappawl-in mun ram norin khosung analuti mipi Ralkap thon an ka pochiam chau SSC Ralkappawl-in khosungi in kulhuan khat An Urkang tia Burmese Army number 3 Commanderin Arel April niruk ni khala khan pakho kui bukhwar battalion 101 ni Ralkap somsari rongchun Neta mele natsin khwai sin Salin Peng Taung Bu khosung analuti downsit ong PDF polin rakhamin an kap chiam chau khosung analu veten meithal an kap chiam chau khosung mi piral kap polin an rakap chi ve hlara lisin pukpi thon kan rakka bom ve pukpi thoi kan ka bom ruanga khosung lut bet loin an thlen nak muni in pol an ur chiam chawi an kir sal akhopum chun an urnga lautia Burmese Army number 3 Commanderin Rel Pau Peng Kapa sa 24 kolam chu bom an rakpoi SSC Ralkap pasari an thi Maguiram ten Pau Peng do khwale Pau khokarlak thuntit sa petrol pump kiangi Kapa sa 24 kolam chu April ni thum jinglam na ji parukle ministry akhan voikhat simlam na ji pani le minute kulwan thuma voikhat April ni li jinglam na ji parukle minute leisaria voikhat aza ten voithum rauri mipiral kap tangrol polin bom an vapoi SSC Ralkap mi pasari an thi tia sei phiu tuguro jazu polchun unreal hi SSC Ralkap thi laka hin commander in chief pakhat le company commander ba choti pol an teli Ralkap pasari an thi riam manga khal an tam hnoi ni tia thayasi hi operation hi sei phiu tuguro jazu LDF pol hauhami si Pau Taung Pain Zum Tit Paka Pha Pol Yatji Paka Pha le People's Democratic Army PDO asilole PDA Pol Tangkhomi Mission Fe Pimi asi thu thayasi Mayan kung vengi piu soti pol training Kainak Hmun 40mm Pukpi thon an kap Tini zan April ninga zan na ji lekhat le minute som thum panga Ruangah khan Yangung ram then Mayan kung vengi piu soti pol training an peknak aung tapi palik Hmun pi chu Yangung Army Polin 40mm Pukpi thon voi ni an kap tia thayasi April ninga zan na ji hlei ni Ruangah khan Puah on ring zet voi ni kan thai Ralkap moto patni an ra I amun pol an razau fel chiam chau thile khriam nga an le lo chu kan thai ve lo tia Vengsung mi pakhatin arel Yangung Army YA Pol chun Yangung Khawpi sungi Ralkap Hmun pi pol chu an kap vi vau lai ding dictatorship atluk siat hlan lo kan cholin kan bangda lo ding tia Tusuah in adung an thlun chi tamu a Raltlan Mi pani kate khriam kai polin an vel Sagaing ram then tamu peng min ta khwai choleng thoi Thilripawl kumsom ngami pakhat le kumsom thum pangami pakhat chu min ta khwa phungkitlong kiangi Manipur tapung kate khriam kai duty polin anrak kai anrak vovel chiam chautia Raltlan polin anrel choleng thon an rai min ta phungkitlong kiangi kate khriam kai duty polin anak thoi chiam chau mi si an jang tlon le kedil vun poltla apok the si thon an tom hlomare ro lai tia Raltlan pakhatin zalen media nena arel thoi tuar pachang pani hi min ta khomi an sive ve I an khokyang kap Khawknak asau san tok Ruangah thong ni kulhluan li mei thla ni hlei ni si khan India ramri Hmun pakhata ral an tlan thu thayasi min ta khwa hin SSC Ralkappawl piu soti pol SNA Sian ni Ralkappawl le NSCN IM Tagul naga khriam kai pol nget khau zetin bu an khwarasi Raltlan Mi parkuin nam thon An Dawt mi Thuthang adik lau Thu Mizoram Police in An Phuang Mizoram Aizol Khawpi sung watch house kianga Vengsung mi pakhat chu Raltlan Mi parukin Sualborin nam thon An Dawt mi thu chu Thuthang dik lau araksi tia Mizoram Palik pol chun thu an Suah Mizoram State Serthip Khomi lalven puya chu April tha niruk ni jinglam na ji pali Ruangah khan Anui rang civil hospital si leading in Aizol dorpui vengi watch house kiang athen zonga Mizo tong painon mi parukin anak Sualbori akuta nam thoi an khriam thu chupol chun nam tele meithal khal an ken thu ti pol bengwarna media chun anak tarlang chui kes chu nuthlurin Mizoram Palik pol chun chupai rel nak watch house kiangi CCTV chu an cheki arel vek ziang man athen lo thu an va mu suak Thilkhendan an zoi nit vi vau nuwa
lalven puya chu palik polin thu an sut sali athurel chu thupan aphua chop mi asi thu aphuang wasal thilkhen dan ngai son chu lalven puya chu april niruk jing na ji pali ronga khan chinga vengi arwal pan hena afei zina a accident pang akut le atak samun danga hliamma anga I akor khalatlek chubeta abai to khal atihlaw arwal pate ina ke thon afei in lami anaw le chu amara hruaiding in le bai to spare khal run kending in a he phone hai tia thayasi lalven puya chu anaw le polin aramhuaki Aizol Civil Hospital a An Urkang si an valei nuwa jinglam na ji pakwa ronga inantin inan thlenin thu silaw law phua chopin anu le pai hna arak zual kawi palik hna thula an va report chi Beng varna page in himi thula dik law social media I an the dar na hi Mizoram Mi pi tam zetin an comment cheli Mizoram sung Raltlan Pawl doi Suah thluding tivek tiang thu adar dain a hliaw man zeta si Hiveki Thuthang dik law adar Ruangah hin tui khwa tlang branch YMAE an secretary si lalrin chana chun Mizoram Mi pi le Aizol Palik Pawl hnen riang ria ngai dam dil nak cha aswa khan khamilak mi SAC Ralkap hleini riam hreithon KIA kuta an PO SAC Ralkap tuan du lawitlan suak an kai salmi khan khami Ralkap lak lu mi miumin thun kum som thum pangami I a Khawhakin SAC Ralkap mi hleini chu Kachin Independence Army KIA kuti an pekok thu theyasi Kachin rambamo khopi lak Kahawknak tumi KIA hne rapeo SAC Ralkap polaka SAC in du lau chingin banwari chai Ralkap thari an lak lu mi interview video KIA an tlang thani chui an video wa chun lau thaupa miumin thun chun hitinarel miumin thun chu an lauisin asung kwa thoi an vatlun tika Ralkap lut dingin chamcho phung nazuk nga tia anak hruai Ralkap tuan du lawin atlani SAC Ralkap le palik polin hualin an kai nga ruanga chai nai chingin Ralkapa an lalut chutin abanwari chain an hruai tika atuan du lau thu arel re raunan kholal le palik polin training athe tika amai khwate a security in kumni sungvial atuan ding chun thalo khal tingli tinga tiang anga ding tia an sim sinan ataka chun chuwek anga lo ralmaya SAC Ralkap poli tirka atuan re ro tia ama in rel tui mipilami raleto hi mi hleini kan si kandatlan suah hlani sin phone in PDF pol kan pe thlai chia ani in hina in rak pe thlai sak song than tarwar thirin chutin rasuaku tia in cha vekin kan rasuak ani khalin rak muak hitok kan thlen wal so chun roll in dau u naw vacancy in rak zau SAC Ralkap chun hitin in rak sim ring an lau kai chit chet pang chun an lau that ding nan ngong an lau at ding tia in rak sim theu in rak tha tak khale apoilo chubek lo mam chun in ti che lo ding e tia mi hlei khat karun hau hai kan datlan suak asikau tia miumin thun chun arel tu veki an datlan suak thei ruanga an dam kho suak thlang ning ti an zum het thu khal arel phone maithal hi MA1 MA2 MA3 MA4 apun phun kanun tlan pit magazine pol kut den bom le kepal bom khal kan kengtel tia arel an sung kwa pol heni thucha adu mi chu atlan suak tu mi hleini an za te an dam chak thu acha chun bamo khopilak tumi arwal pa thoi mi Ralkap lami leto SAC Ralkap min thui u khalin payan na atwan na kisi atlun jini an rak kai thu arel kan kholalin kum ni vial na tuan ding kum ni akim chun na suak thei ralmai na fe lo dingi thakata tingruk tingsari na hlo ding tia isim arel vek arak silam lam lo athoka chun century ka tuan na in tuan teri tikong tlakan lai tu hi ralmaya in kuati kabei dong in karatlan suak karwal pathon kan ratlan suak thlang na chang hmuan kan thlenin tidai kan in mitong thom kan thei upa mi Ralkap kota pekok kan du in kai mayu tia kan au tin arel mi Ralkap lam chun thate rak zawin rol khal khop khami an pek thu thai nek nekin u naw veki an rak zaw ruanga an lung oi thu min thui u chun arel KIA interview an to mi Ralkap poli rel dana kum hlei komi tlong ta khal tuition kai afenak zina an rak kai yangung khopi I na hol mi pakhat khal an kai thu an ma rawrin an rel ramkhin mi phun Ralkap Kachin karen ni chin karen poli an kai mi SAC Ralkap poli rel dan zau re ro tika SAC hin Ralkap thar an lak pol hi ralmai fe lo dingin an simnan training an the ve te ralmai an kwat thu thayasi
Ramsung Thuthang Khaikhawm in kanun pe reading Great Wall Hotel an thiat bal thu lo loi mi ruak an sarbet tuitum Linghnin Ruangah chimmi Mandali Khawpi Chianmia Tazi Vengi Great Wall Hotel chu run Suah na chol san lokin an thiat bal lo tia 10 na tuani teltu pakhatin arel mizan sun April niruk zinga khan hotel kot zinpi number somsri pariat nak chu an kham lokin chutin an thiat asi tinung din muni adin Ruangah tu veki an thiat bal lo nak asi an thiat bal naka mi ruak khat an sarbet tui an sarbet mi thon Great Wall Hoteli mi thizat hi mi somriat thong an sitia an rel JCB tumpol back hoi hotel an thiat bal naka hin arak derdai chiami pol khal an chimbet tia an rel Great Wall Hotel hi dot riat inpi pani asi thanglam kaw son chu tuitum Linghnin achimi leisunga dot thumrauri an pil sutsi saklam kaw inpi khal anuailam an soprop the tia theisi ka chol phuang tu SAC in kali pengisin Pukpi an kap chemchau alang te ka chol phuang tu SAC chun April niruk zan na ji pasari rong si khan Pukpi na sazetin an kap tia Tualsung mi polin an rel Tualsung mi pakhat chun tuitum an ka mi Pukpi hi 120 tivek men abanglau hawezar Pukpi asithaiding hlaral Kahawknak asimel a o athumin a ondan adang tuktia arel falam kholak operation Ruangah an SAC ralkappawl him dingin Pukpi thon an rakka bom re ro mi asithei falam khopilak fel thu hi an ma amuni nunnak thapi adaw re ro tu mi piral kap le an khruai tu thunei tu pawl-in officially thu an than hlan lo chu chain info chun kan than ri lo ding ground pari a mi piral kap pawl munram thian file thilti tul dang an tu alaya jet Vanzam thon se hawaiza Pukpi pawl thon na sajeti an kai nunnak chan thei an si Ruangah Chin Brotherhood asilole CN awin zung pomi Tusuah an to lan sung chu kanun than lo dingi chuwek Tusuah a tika famkim chip chiar dewin kanun than le ding Buktalin Peng SAC paramota in bom athaki Tualsung mi pakhat athi mi pani in riaman nga Sagaing ram chen Buktalin Peng sungi mi pi men nak Khua chu SAC in paramota i bom an thak Ruangah mi pakhat thi in mi pani in riam an nga Buktalin Peng ko su Khua le au chin Khua chu SAC paramota in tini zan simlam naji pali le minit somnga a bom an wathaki khosung mi thi le riam manga an Ruangah tu hi Tualsung mi pol chu thin phang in Raltlan khal an noi ni tia thayasi Linghnin Ruangah Mandalay i ubu thong in chimaman nan thong tapol an tleng suak du chuang lo kandung March nikul hruan riat ni i Linghnin Ruangah Mandalay Khawpi i ubu thong in chu akhing chat na sa i engineer poli an zau feldana milai nak chi asinon lo tia an rel chuti chingin SAC chun thong tapol chu mundangi thin phone lawin an ret pe thau tia thong tla sung kwa pol chun an rel mi pa nak in pakhat nak le pani nak chu aphar pol an khing thlui an son zik cho chau hi in pia hin mi zal kul khrong an tlem tok sinan mi za som kwa ri an ben tia thesi thong tlakil tu pol man building sunga ngam lawin alenga an umi thong tla pol vial an khum bet tia Myanmar thong tla som dol tu pol komin an rel mi pa nak hostel long selawin nunaw nak hostel building pakhat nak le pani nak pol khal an phar akhing chat riang tlak ro chim le tlak khalan khan suk pol an khingi an on riai mi pa hostel chu abeseda ubiki alengi terdingin an dil nan chuwek midil ruk raw dingin nani chu ram mi pi lai non siak lo tia tuan vau nei tu poli an son thu ram khel thong tla pakhati an kai sin asung ko polin an rel song taung kham Kahawknak aso sang SAC lamin turkhu bom an hmang sian ram thanglam naw chu pengi taung kham Khua mizan sun April niruk zinga khan SAC ralkappawl le Taang National Liberation Army TNLA an ka po chem chau an din hmun asiat son Ruangah SAC lam chun simlam kawa chun Vanzam an hoi turkhu telmi bom an thak tia Taang National Liberation Army TNLA in Thu an Suah tu vegi turkhu tiang man hi leitlun ral dani asian lo mi asinan tong kham khoi amat ku ya nit Pukpi ral thuam thupek nak mun pi ma sa kha ku ya nit headquarters chu an chan zik chwa chawi an thei Ruangah an mai dan ten moi lo don lawin an changwai nak asithei Linghnin tuar pol thile ro in anuai
Myanmar Ramsungi Mandali le Sagaing telin mun kwa lai Linghnin Tuar mi pi Bomnak mun pol chu tini zani si thokin khile ruain anoi chiam chau Kachin ram Mandali ram 10 Sagaing ram 10 Chin ram Irawadi ram 10 ti pola mun bo kanin ro asur bet thei mon ram kul karen ram kul le taning tari ram 10 ti pol khala ro atam thei tia nikhota naklamin ral rin nak an pe bet lai lai Linghnin Tuar mi pitam son chu nak ding in nei non launa aking ason ruangi lut ngam khri launa an si hai bending sungkhat lai na nei thalau pol chu zin pi le bol ron ti vek mun tlau lak deu dewa an khosa sinin sin khobein be ti bangin khwarel siat nak pakhati anoi nu thile ruain avun noi be chu seher tak an si khosik luna sungdok ti vek nat nakin atlak be ding ti aphan zet Mandali Khawpi sung huap amara pura pengi Linghnin kian mi pi nak kem tla chu April ninga zan le April nuruk zingi khile ruwa khan tidain achimi antal boyzet an dew thampol an pili tidai zu na kholin he tia an ma ten tidai an hlon jok re ro tia thesi Linghnin Tuarnak Hmun nyaw shui Peng chu SAC thoi tang tlang in operation to an tum thu PNA in An Phuang Sian ram thang lam nyaw shui Penga SAC thoi tang tlang in operation an nei ding thu pau security Ralkap PNA P2 sit chun mizan chun April niruk nia khan zung pom rau rin thu an Suah nyaw shui Peng hi tuitum Linghnin atuar na pola an tang ve mi zaluan thi in mangbang van sangi an re ro lai fanga si tu veki sian nak an ton lai fang chu remchanga rakla riang ri in PNA P2 sit chun dau thleng tu pol kuti si lak kir tumin chan an khotia tual sung mi pi polin an rel tuitum PNA le SAC poli operation to an tumnak mun pol chu alani dau thleng tural ka poli an rak lak mi nyaw shui Peng thanglam in lin hnuai sanga kho au su thi khu yipu tongpu kwe khwa le nyaw li pin khwa ti pol an si Lapa kha headquarters nak Mandalay siang prang in pi SAC in partliaw in an thuam tharero Linghnin ruangi akhopum deuh thoi soprop Mandalay Khawpi i Myanmar ram lai li ral rel hauha nak ale paing dang sithana chau lapa kha headquarters an tau nak Mandalay siang prang in pi chu SAC in khol pi pol mangin not saling in an thuam tharero tia thayasi March Nikul Huan Riat ni i Linghnin atho khat naka khan siang parhang in pi haw Ruangpol chu akim velin an chim siat na sa achim mi haw Ruangpol chu crane mangin an thian fai re rawi achim nak zon pol dolin an thuam thare raw thanglam kaw zin pi number som sari nak tluan chu tlak ro tharin an thleng re raw tia miti mutu polin an rel milai tha jang long silon chet pi pol mangi pharle zuangi an thuam that tlung tlaw re raw hi anning ti to supin an tia fiang zarteni kan video thu thangi tlakro run Suah na rak tuan re ro ralkappawl Thlak ha Linghnin ruangi mipi an thi le an Ralkap people thi le hliam an chu an na thak lo an mai ral khuang dol that ding hi an ranga chun thupi big number pakhat nak raksi Linghnin Tuarpol Bomnak dola million som tel le Myanmar chat billion zaluan dong tu SAC in mithi pakhata ting kha chiao Bomnak pek atum tuitum Linghnin Tuarpol tanpit nak le tundinok salnaka ti in ramleng sin dola million asom tel le Ramsung Kroni Pol nenin chat billion zale hleiruk luan adong tu SAC in tu veki mithi pakhata ting kha cheu Bomnak ka peding ti i min ong hlaing rauri arel mi chu mi pi tam zetin an soi sel chel chel si SACE Tusuah Linghnin ruangi mithi chu thong thum tha an si an Bomnak zem Suah ding zat chu ting thong som thum tha rong vel asiding tina ka si zuknung lem chang thiam khainin wei ama vel manin ting thong som li azem suak zau sikho min ong lai hi ning za na thiam sala chu nu naw ni veng tlak asi tia Linghnin Tuar mi pakhat chun arel ramleng si Bomnak ralut mi an kuti an rak hum bet mi liang luang hi ti chok lawa si mithi pakhata ting kha vial pek atum mo atang lai mi sumpai pol chu mi pitha nak khriam khreile jet fighter ti leina ka man antum sikai chu tia midang pakhat khalin arel Nikhaw Thuthangin kanrun pe ri ding
April niruk mizan na ji paruk hrongi ni khota naki an mu mi chu na ji pasari hronga khan ni khota nak zungin anrun than chui an than dana kapali tipi thuan thum le Bengal tikeli si hung tipi tho thli sa le China khomwal parisi keu khidai pol an tonok ding ruanga sise ni swalami si hung mi thlisuar poli mual ruanga sise thal hu hu ti asem suwa mi khodur pol thajang an cha sin ding ruanga sise tuini isin April nil hai khat kar la ka hin ni biro yan gong ram chen mandali ram chen bagu ram chen magui ram chen irawudi ram chen kaya ram kul karen ram kul mun ram kul rakhain ram kul shan ram kul ti pola mun bo kan le mun chi zetin ro asur thei chun sakai ram chen taning tari ram chen kachin ram ti pola mun bo kanin ro tak zetin asur thei phone chuisin April ni hlei ni sin ni hlei li kar lak khala ni piro yan gong ram chen mandali ram chen bagu ram chen magui ram chen sakai ram chen irawudi ram chen taning tari ram chen kachin ram kaya ram kul karen ram kul chin ram mun ram kul rakhain ram shan ram ti pola ro asur bet thei ti si chin ram kan tinak zona khin Mizoram a huap tel tia inak ro sak khamu ral rinding atik chulawi thile ro atlun khruak thei ruanga khori trek tla rial le leimin ti pol thleng thei asi ral ring te cheu dinga thuron kan pe o si Linghnin update mizan sun April niruk tianga khan rampum huapi Linghnin ruang mi thi thong li le zathum le hleiruk an kimi riam hmanga mi thong ruk le zanga le somriat pariat mi hlau hi zali le somli pariat an silai thau thawi run swanga zawmi hi zali le somkwa pariat an si kan Thuthang asawi a Phuang tu man hi ka tho samjik si aram kul aram then a Peng then ti zongi mi thi zat chu karun than non lo mai ding chun tuitum Linghnin hi amak sak zeti March ni kul hluan riat ni a tho khatnak a hni ni sin mizan sun tianga hin voi som kwale voi li rauri a hnin zaw si April ni ruk ni SAC zwal kau bot bagu ram then pan tong penga a thian tam ding mandali ram then min chian penga pathum tuini thong ni kul hluan nga April ni sari hin SAC ralkapin riam khrei mangi rampi thunai nak an lon sak hi ani siarin ni thong khat zanga le kulhuan riat nak chek chi si kan Thuthang achem tiang in ngai sak ronga kalung oi ngai thai jing khala Thuthang thar hlam dang thon tonok sal kan zom pe nan za ten i mu tho mang tha chiu lo